Yo, namire bookmark Yolngu, numakangama Yolngu Radio News. Yo bookmark news update Tuanja 6 January 2022. Tuanja kamri important dawo warpam ko Yolngu Northern Territory ngor. Darwan bar pro Yolngu maram Covid-19 do karirik tundialja Northern Territory government tun. 256 Yolngu nan maram yawon ngor ngoni walal positive maram test Covid-19 go DL entingor. Ka ap kabingor Yolngu mala marichi outside ngor karali Northern Territory ngor ripun agapo border overseas ngor ripun gadi albaji kurupan meriri Covid-19 limuro ideal entingor Yolngu karirikton government jaka warwoyon ngai to Yolngu darwai duali di Covid-19 riri maram deal Northern Territory lechor yon ngai to darwawal ap mala Yolngu tongoni riri maram Covid-19 kawaj pil wartu marichi daraigo kangundi urna mala meritrija ngai kawarwoyon ja ngoni to ngai ngoni riri ngoni di maram ngoni baingo Covid-19 vaccination marang. Kabulo ka government warwoyon ngulit to Yolngu darawa ririkton diangi di Covid-19 do dial Northern Territory. Waj pili morong do meritir ka full nayan dara darwatir nayan do ka Yolngu riri mir. Katia kon nguni rom goin government do nga yurta mala rules warpam koli morong nir pandial Northern Territory. Marka to wana balang duali di riri kalmum lachwar yon angor. Covid-19 go rom ngay gator start warpam koli morong duanja Northern Territory wana klokatren joloktor lockout ngor don jalimor ka marchin do ka dal rom jayan bile ka next week Monday 12 p.m. lunchtime do ka dual ngai nguni lockout ngai different lockdown ngor lockout jameli ngolini Northern Territory ngor ka ni linggo marma vaccine manmak ni to wanga gunara yon nal ngulani to jal tringonde marchinyaro yor goyang yange kuru kam ni to ka mask ya ka ni ban repo to milkom jora ngondi na walal to ngangton ngor ki di jora ngondi ni jakkin maram clinic ngor ka ngolini Northern Territory ngor ka ni linggo maram wanga yan jakkin o bai ngondi jakkin marana ni to ka ninna ngorian tarara tuan jameli lockdown ngornani kanguli ni ka lockdown ngorna to ninna ni dunungoy ni kunara wangan rom go 3 unit to reason goin wangan ganartam number 1 marchi ni to clinic lil o white pill ngoli ni to test ko jal termara na o vaccination go o yan ngoli ni jal ni to nakun ngula wala lain uripo rom go nama tun ni to ngoni dawartun ka na ngula mala ngoni ni nit ngroke di nakun mirichin ka ngat ka trin nitong ni marchi tawartun ko na rayon wanga kayo longo kung kayo na raw wana ngay nguni yolngo ririmir o yan ngay nungo kajal nito kung kayo nga niya kadwal nguni mass rules pala ngay kadwal ngura yan last week po tuwan dya may linguli nito na kun dawartun wanga ngor kung na rayon nito wanga warpam to kayo longo iguro kam mask kanguli nito kaya ka na kun 1.5 meters barko jin garyon yolngo wal na kun mutika kor public pass kor o nguna ginawa jama ngor area ngor o nguli nito shop marichi shopping go supermarket nindong nguni mask na guro kam kadwal nguni lockout rules ya to ka barak marichi yan bele 12 p.m. next week Monday 10th January ka please putur bituran wal kayo ng radio ngo ka wari po walal na ngo Facebook ngor mala daw bulong ngo updates ko mala Yo, thank you naman ko butur daw tambal Yolngu Radio le